digoreng. Tinggal dicampurin aja sama sambal. Smell good. Ya. Abang pulang belanja dia. Kimi masak, bantuin aku masak, terus abang belanja. Terus beli pisang, bawang, sama beli tahu tadi. Sampai kopi papanya. Lagi ngitung uang kembalian. Kemarin udah nih, lah. Ya, kalau mana emang? Kaya ako ini. Pupurian. Kumusta pa water guys? Yung sakto dahil sa kanan dran guys. So, good. Hidran, nga kinongko kan. Yang maray? Ito. Kan maray. Terus kayak pembesarnya. Oh. Ya. Positif langsam. Jawohl. Genau so. Ja, nigain. Ouch. Toll. Was war ouch? Nee, ben ik ben damp voor kiko. Hmm.